रिफोर्मा नेपालद्वारा सञ्चालित नेवा आउटिस मिसन नेपालसँग सहकार्यमा तपाईँको लागि गुणस्तरीय सुनिश्चित तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका 37 वटा परिणामहरू नेपाल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ। झिबी येसुथे अगुवा जिया न्यान बरेजी जीवन या डक्को ठासे परमेश्वरीय पवित्र आत्माया फल व नम्रता ईमानदारिता व सरलता अभ्यास या ढुका छिपी चाहिँ सक्षम जुफै आत्मिकी रूपमा अनुशासन व नियम त क्रमबद्ध व्याख्या या त ह्याब्ले चिसा चाहिँ यानाहा चोनिमा अलजक छिपी चाहिँ सक्षम जुयाउन भई टक्को सेवकाई क्षेत्र प्रछौ तरोपति आधारिक रूपमा प्रार्थना मुख्य रूपमा चाहिँ प्रार्थना बाइबलले सिद्धान्त कथन व्याख्या याना सेनिकने याना वन्डासा छिपी चाहिँ सक्षम जुया हुने फै छिगो व्यक्तिगत व सामूहिक रूपमा आराधना याना सैद्धान्तिक रूपमा या द इपि डको खगो जीवन शैली रूपमा चाहिँ गथे याना चिज चाहिँ अभ्यास याना हुने तका चाहिँ सक्षम जुया हुने फै चर्च मण्डली व सेवकाई दुनियाँ दक्को नापा सम्बन्ध या बाइबल या बालागो नैतिक जीवन सिद्धान्त चिसा बालक लागू यानावन ढासा चिबी थो नेतृत्व अगुवाई रूपमा चाहिँ चिबी चाहिँ सक्षम जुया हुने फै मेगु ख चाहिँ ची तत केपी दाजु किजापी क्याब ह्यापी प्रति न येशु ख्रिस्ट या तरौपति दृष्टिकोण मण्डली या त गहना चाहिँ सक्षम व बालाक्यु ख वो चाहिँ व्याख्या याना अभ्यास याना वन ढासा चाहिँ जो अगुवापन चाहिँ अझै बालका हुने भई चिसा यी व क्षमता दको स्रोत सृष्टि गहना जुल्ला त्यो किस्म चाहिँ पाखेन चिसा चाहिँ बाइबली रूपमा चाहिँ आधारित कया चाहिँ व्याख्या याना वन ढासा चाहिँ छिपी चाहिँ अगुवाई रूपमा चाहिँ नेतृत्व कया छिपी चाहिँ न्याउनु हुने भई मण्डली या तरौपति महत्त्वपूर्ण खय बारेन चिसना चाहिँ बालक सेने कने एनावन धासा छिपी अगुवाई रूपमा चाहिँ दप्पसना नेतृत्व कया चाहिँ छिपी बालक यहाँ पनि भई बप्तिस्मा प्रोभोज बाइबलले आधारित खय त कया चाहिँ व्याख्या याना थाउ जीवने चाहिँ लागू याना वन धासा वने फत धासा छिपी चाहिँ अझै नेतृत्व कया अगुवाई रूपमा चाहिँ न्याउनु भई अरेन्जो उत्कृष्टता इमानदारिता पाखे चाहिँ चर्च मण्डली व सेवकाईले गथे याना चिसमा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा याना हुने भई व्याख्या याना ठाउँ जीवन चाहिँ लागू याना वन ढासा अगुवाई रूपमा चाहिँ छिपी चाहिँ न्याउनुभन्दा बलाई ख्रिस्ट यागु शक्ति हे छिगु शरीर ठो संसार व शैतान न्यू अभिलाषा पाखे चाहिँ छिपी चाहिँ विजय जुया न्याउनुभन्दा न ठिकै चाहिँ यो कुय चिउ लागि चाहिँ सहयोग या फै परमेश्वर या वचन ठिक रूपमा चाहिँ सेने कने याना हुने फै परमेश्वर यो मुक्ति यो योजना केन्द्रित रूपमा येशू ख्रिस्ट प्रभु खडका ठिका वेकयागु सत्यता यो खैटा कया चाहिँ बाइबल धयातगु बदी महान आज्ञा कथा वर्णन याना चाहिँ तिमी न्याउनु ढासा अझै बालाई बाइबल योको लेखक दु प्रयात गुडु समय अवधि यी छु इले छुजो रिगिसमा चाहिँ उडकमा चाहिँ सिका ठिका चाहिँ छाया त्यो छु उद्देश्य छु ख लेखक चाहिँ चोमी गठना प्रयात चाहिँ ठिका हुन बाइबलले चौबदी खण्ड तरौपदी विद्या व्यवस्था या सफो प्रस्तुत रूपमा चाहिँ साँच्चै यानावन ढासा अझै छिपे चाहिँ सामान्य व्यस्त सैनिक कन्या परमेश्वर वचन सुख छा चोयाटो गो इले चोयाटो गो उडकमा चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ बालक फिका वने भई येशू या तक्ले तरौपदी शिक्षा मध्ये गुलिस्न कम्ती न्यागो ख च्याखचे रूपमा चाहिँ साधारण रूपमा तयार गुडु येशू ख्रिस्ट यागु क्रुस यागु मृत्यु वेका सिजुसेना मध्ये हाक्न वेका चाहिँ मना झागु
खैदा किया लचोक चाहिँ ठिका टगु व्याख्याना टगु खन चिसा चाहिँ सिका काफु प्रेरित पुस्तकिया मुख ठो किस्म न वर्णन याफु परमेश्वर या वचन तयार या त प्रभावकारी रूपमा चाहिँ प्रचार या त सेनिकने या त ठिका बिद तस्काए मुओम्बदी खख मुख्य खख बाइबल या मुख्य मु खत सिद्धान्त द गेना विश्वास या फै तका व्याख्या या नाना चिसा अभ्यास या नाना चिसा चाहिँ बालक ठिका सेनिकने चाहिँ या नाउनी भई जीवने यको परिवर्तन जिमावधि बालका उन्मावधि जीव निम्ति बालावधि खबर छुले वो चाहिँ चिसा चाहिँ बालक ठिका बुझे जिया बाइबल यागु ख बालाव कथ प्रौढ य कथ नैतिक जीवन रूपन व्याख्याना चाहिँ नैतिक जीवन गेना छिपी चाहिँ हनेगु ख जीव जीवन गेना चलाइयागु ख वो खना चाहिँ बालक व्याख्याना वन भाषा अझै बालका हुने भई बाइबलले चोङ्गुबडी बाइबलले चोयादिकुबडी खत गुली ख चाहिँ चिसा तुलना याबले गुली ख चाहिँ बालक वस्तु रूपन चिसा चाहिँ सेनकनी याना हुने भई चिसा ठिका काउ ख चाहिँ चर्च मण्डलीयु इतिहास कति खले विभिन्न इले बुकिसमा विभिन्न प्रकार चाहिँ सेना टगोडु घटना त चित बिहा टगोडु बाइबलले चोया टगु खना बालक वो घटनाय रूपमा चाहिँ वर्णनीय फटासा एकदम बालै अरे जो ठाउँकोले विभिन्न सम्प्रदाय त चर्च मण्डली उया चौँदु ओके यो विशेष जरा चुखले ऐतिहासिक रूपमा चिसा चाहिँ वर्णन याना वन भाषा अझ स्पष्ट रूपमा चाहिँ बालक ठिका बुझे याना उनी भई गुली ख चाहिँ मण्डलीय अवस्था सुख बाइबलले चौपदी घटना त कया चाहिँ गुली अवस्था चाहिँ मण्डलीले चाहिँ सुधार या मावधि विभिन्न ठाउँ चाहिँ अभियान रूपमा ज्ञान बरे जी मावधि खदना चिसा चाहिँ बालक ठिका बुझेन उनी ढासा एकदमै बालाउ किस्म चाहिँ सेनिकनै साथी नआउने भई चिसा चाहिँ त्यो बालाउपट्टि खबर गएन मुनोते चाहिँ मुनोते जीवनले मुनोते ठासे चाहिँ शङ्का हुने परमेश्वर या बचाट जना मुनोते ठासे शङ्का हुने ल इमित चाहिँ रोवना सेना दिगोपट्टि खै त गएन फुवङ्क्यो गएन चिसा चाहिँ चेला देखा हुने विषयले चाहिँ चिसा चाहिँ ठिका हुन् माउपट्टि ठो विषयले छोन्यु खण्ड अनि फ्याट्यौँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ जिगु परिवार ची पासपी ची थथिति पि ममसु बिना जुफु इम्टा चाहिँ गएन तो बालापट्टि ख सुषमाचार पाखे जके चिता चाहिँ मुक्ति व आनन्द अनन्त जीवन दैनिक किस्म चाहिँ चिसा चाहिँ सामान्य व्यस्त सेने कनै नाउनी माउपट्टि खण्ड परमेश्वर बिया दिगुपति तो तहरौँपट्टि मिसन या निम्ति सामान्य व्यस्त चाहिँ उत्साह बिहा भारस बिहा हप बिहा सामान्य व्यस्त चाहिँ चलेना वन दासा एकदमै बालै छौ ज्या चाहिँ या कचाज चाहिँ या फैमको छौ पुचा द दासा पुचा द न चाहिँ बालको छेला अंकल दासा एकदमै बालै सामान्य व्यस्त शुभ खबर बालाउ खबर जना थासे चाहिँ परमेश्वर वचन र फिका बुझेन वन ढासा सामान्य व्यस्त सल्लाह बिहा हपा बिहा चिपे वन ढासा एकदमै बालै तेला यो चाहिँ छो परमेश्वर थाहा बढी जाख याना वन्त चाहिँ प्रभु येशू यागु उदाहरण वेकन गथेना दिल ओके त बालक ठिका बुझेन वन ढासा एकदमै बालै जिउ चर्च मण्डली न विभिन्न रूपमा सेवाइना चौँडु सेवा या मार्का सन्थया चौँडु यजु कारण चाहिँ कम्ती रूपमा चाहिँ चिसा चाहिँ छमेस न सोम याट चाहिँ छेलावन ढासा सेनिकने नावन ढासा एकदमै बालै बाइबल धर्मशास्त्र चाहिँ गएन जिउ संस्कृति समाज चौपिन दाजकी जपिन त गएन सम्पर्कतया सम्बन्धतया चिपिन वन्यो ओके लागि न चिसा चाहिँ छौ बाला सुसतया बालक ठिका बुझेन वन ढासा चिसा चाहिँ सामान्य व्यस्त हपा बिहा
चेला निर्माण चाहिँ नाउने जो सेवाकाई क्षेत्र चाहिँ विभिन्न प्रकार थोंक्ने यो प्रविधिका दाई सामाजिक सञ्जाल दाई विभिन्न प्रकार चाहिँ परमेश्वर यागु वचन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण ज्यादा चाहिँ नाउने भई जे भी चाहिँ येशू ख्रीष्ट थिए है सेवक जुया चाहिँ अगुवापन रूपमा चाहिँ चिसँग चाहिँ जयना हुने भई गेना येशू ख्रीष्ट चाहिँ नेतृत्व अगुवापन जुया हुने ख्रीष्ट थिए नम्र जुया सेवक जुया चाहिँ नेतृत्व रूपमा अगुवाईपन रूपमा चाहिँ चिसँग चाहिँ याना हुने भई दक्को नपाउन बालापट्टि सम्बन्ध थथित पिण्ड चाहिँ गुकिसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पास पिण्ड गुकिसमा चाहिँ सम्पर्कतया अध्ययन अतिथि देवढाई सामान्यस्त दया सामान्यस्त वास्ता पौन सेनालीको गति व्यवहारिक खत ठेका हुन ढासा एकदम बालाई गुले ख चाहिँ सङ्कस्टियो इलेन चिसा चाहिँ प्रभु यागु वचन चाहिँ सान्त्वना सहयोग याना वास्ता याना चिपी चाहिँ न्याउनु भयो भन्नु भयो जस्तै सिगो अवस्था चिता थाप्या चुनको अयो अवस्था चाहिँ गेना चिसना चाहिँ समस्या अवस्था बालका हुनु भयो र विवाह यो समस्या त ठङ्ने यो कोही उया चुँदो गेना बालावधि परिवार चाहिँ देखा हुने विभिन्न रोग र ठङ्कुने उयो चुँदो विभिन्न मुन्डो रोगे चाहिँ ग्रसित जिया चुँदो इम्दा चाहिँ गुकिसमा चाहिँ सान्त्वना बि सहयोग या ओखा चाहिँ दुःख यो अवस्था कस्तो यो अवस्था चाहिँ दुःख चाहिँ यनाउन ढासा एकदमै जिउ अगुवापन चाहिँ पालना हुने छौ जोडी इमु भइवाई जीवन चाहिँ गेना बालका हुने गेना चाहिँ मडलिया खना चाहिँ ठिका हुने मा मस्ते लागि भर्खर नकतिन जवान जिया वपी जिया उयापी वया चौपी क्या मस्ते लागि गेना चाहिँ परमेश्वर याको सेवा चाहिँ यहाँ आउने भई नप गेना चाहिँ सेवा या भई थ क्या भ्यापिन्ड गेना त्यो सेवाले चाहिँ सहभागी जिया हुने भई त्यो किसिममा नै चाहिँ सेना हुने भई जीव वैवाहिक जीवने परिवारे बुले अवस्था चाहिँ विश्वास मरुपरि अवसान जुइफु समस्या जो अवसान जुइफु को माया केना चाहिँ चिसा चाहिँ प्रज्ञा भल्नका हुन् ढासा चिबिन येशू ख्रीष्ट थिए जो चिसा चाहिँ अगुवापन चाहिँ नाउनु भई जी मा भयो अनुपस्थिति परिवार गठेजी जी मस्त गठेजीमा जीव समाज गेना अठिन्जी आंशिक रूपमा आत्मिक रूपमा चिसा चाहिँ विशेषना ठो सैनिकने यामा पनि खण्ड चास्यो थठोपट्टि रेस्पोन्स जिम्मेवारी गेना चाहिँ बहने नहुने खना चाहिँ सेना हुने ढासा एकदमै उहाँलाई विभिन्न सम्बन्धतया गुली चाहिँ मन मिले मजुनफु खमा ढाउपट्टि खमजिफु मतभेद जिफु अपुना जिफु यो अवस्थाले बाइबल धर्मशास्त्रमा भाग गेना चाहिँ समाधान याना हुनेले खना चाहिँ सेनाका मापट्टि ख अच्छा धाल्लासा जिउ छ कसो चाहिँ बाइबलले ज्ञान ख